Kigang loyti pagmasusyanan ni Santa Iglesia, kapigagawa na kan kinuha na Birhen Maria, ni bundok ng Carmelo. Kambeda po ng kikatamo pa sarili kapag nasanin ka ni misa, pakiagatana naman po ng makatuking intentions. Kapasalamatan na po ng kikatamo lay sponsors, Ding Catholic Women's League, Sister Monet Gutierrez, Sister Mina Nagit, Sister Aida Maniago, Sister Nida Palma, Sister Miding Dison, at Sister Connie Lising. Kapasalamatan na naman di Mayor Rodencio and Mrs. D.C. Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Sally Francisco Seller and family. Kapasalamatan daw ng Lorang Kebaitan Dirani Bolso at Reverend Father Joel Fonda. Saint Pavel, Burley Vital and family. Special intention, Villamor and Resalina Tolentino and family. Ning Torres, Gemma Lumba, Selina Salita, Dids and Ita David and family. Mayor Tenny Tumang, Engineer Jesus Consalan. Para kay malalangwang kapaldanan na rin Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajado, Mark Liner Bayani, Elmi Ronquillo, Ranilo Deirit, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Michael Alfaro, Alaysan Reytulio, Choi Manalo, Esprit John Kayanan, Mark Antonio, Rolly David, Brother Pat Ahos, at Rain Supan. Para kinalanang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Normita, Domingo Junior, Enrique, Rosalina, Jimmy, Jesus, Baby, Enrica, Alfredo, Elena, Anastasio, Francisca, Rustico, death anniversary, Jenedine, 40 days, Father Lorenzo, at Ingwaldang Kaladua, yung Purgatorio.
Kinaginiging pahampo ng anak, ang buwan ng Banal Espiritu, ang grasya ng Ginoong Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagong ng Banal Espiritu, magkabayak kaya kaingan, maya-payaba kaya kayo po, tinitilig na fiesta, daling kaya katang kapatid na Carmelites, fiesta ng Nuestra Señora del Carmen. Nakatapibit ay makapangapag masusyan si Siyantala pa rin kasalanan tamit manyantaw at pakalulu king apong din. Ikang memili king Birhen Maria, baboring sa blang babay, inu pakalulu. Ikang mibay king meto nga babay, ban maging anak na nakining ipa, Kristo pakalulu. Tigang linilong king Birhen Maria, iba't paking kamumulan, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may 22, pakaluluwa na katam, kimpangapatawad, daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye, alangang manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tambilan makesana ring panalangin ni Birhen Maria, at sopan miras kang Kristo ang anak na. Ang mabibit magari kang bemo, ang Banal Espiritu, metumo king panga Diyos, manggaman king ananganga. Pamamas ang iba't king libro ng propeta Isayas. Mika gera inyang iyahas inganak ng hatom at apo ng Usiya, iyay ngari na ning Huda. Iresin na yari na ning Syria at Ipeka ay anak ng Remalia, ayari ning Israel, lisuban din Jerusalem, dapot erey ko ang asambot. Mirasing balita king hari na ning Huda. King Atsuya at chula ring soldados na ning Syria. King sinakop na ning Israel. Mga takutan niya yung ari at naring taong kayang sasakupan. Mga algalang ang tundutong at tutura na ning masikan na yangin. Kanita migsalita yung Ginoong Isayas nga na. Ito kiming anak ng lalaking iseryasob at puntalang niya yaring ahas. Akit may kinlele ng dalan, nung nula magobra ring gagawang imalan,
king sikoti na ning kanal, apiagusa na ning ganum, amanibat, king matas, abatis. Sabihan mo kaya king maging alistuya, magpapayapaya at emitatakutan, o mababalisa isip. Uling imuan na ningaring resin, kayang kayabe tao, Syria, at ningaring peka, babiya may gita panganib, kesa king asukda, ringadawang kaputol adutong, Miyabiyalang ginawang plano rin Syria at Israel, ampon ing kayang ari. Magplano lang lusuban de ing muda, pamatakutan dala ring tao, ban makiabela karela, at kaybat, iluklok de king trono, inganak ng Tabeel. Dapot, ako, inginu, sasabiyang kong matni, king kapilan man iti, mapalyari. Niniwaring pangangas na ning Syria. Ing Damasco, syudad ng kabiserang Mayna. Mga piraso yang mga lati ing Israel, kilub da rin 60 at 5 banwa. At ena, mitalakat pa. Ninuwaring mapangangas at pangangas na ning Israel. Ing syudad ning Samaria, akayang kabiserang Mayna. Nino naman ing pangangas na ning Samaria. Aliwang wari, may na nangyayari peka. Nung may na ing kekang kasalpantayanan, may na ka naman. Ing amano linggino. Ing Diyos kapilan man king syudad na iyang maglualo. Ing ginusak dalya dangalan, inya karapat dapat yang urian. Karen ketang kayang syudad, ketang bundok ng banal. Imbundok ng Diyos, Siyensyon, matas at makayamayang lawan. Iya ing syudad abandining aring marangal, ababiyatula king meto sikman. Busag ing kayang pader, ing Diyos kayang pisyag, king ligtas siya, ing ninong paman. Misan ding ari mitipon-tipon la, kaybat miyabela king mundok inusubla. Dapot mga biglala, inyang karela yang ikit, mga takutan lat, meko apal. Ginalgala king takot at may balita. Mengarali kong babayang malapit ng mga anak. Tila rin barkong mga ragul ng Tarsis. Kaya lang lesakan, kapamilataning angin aslagan. Ingamano mo ang tiyang sulu amat nobe king paglakad ko, at salayang saslag king kakong daklat. Ginoo manatili kayo. Pamamasa king may pabalita pangkang San Lucas. King panonita, ngarading pastol king metong at metong. Tara, mutatamo Belen, ban akit tamo iting may panyaring belita na kaya katamo ng Ginoo.
Nyame malagwa ng Mepo at pondala rin Maria ang pon Jose. At ikiding bingot makakiraya king lalabangan. Panakit da ring pastul king bingot beri tala kareli sinabi ning anghel tungkol kaya. Ading sablang may karandam king balita ring pastul mi pamulana ng emonano. Mi tanamla reting bagay king pangisip ng Maria at bule-buleya tungkol kareti. Ing mayap ng balita, ing kakatamang kaligtasan. Mayap-mayabak pa si Pai, magandang morning. Naman din madre maputi, kakampangan tanangan, Tapit Fiesta, karang kakatang kapatid na CWN, Deng Catholic Women's Legs. Pega masakting nga legs karang king organisasyon. Ay tapurulungan senior aging organization. Talang rin anak yun. Detan junior. Meto nga problema kay pisamba niya ng karang organisasyon, aging organisasyon, pati rin apostolado ng panalangin, ng Legion of Mary, utik-utik na naman. Makanan talaga yung bihayan ng organisasyon. Kempong history na ng pisamba, ng debosyon, ilang meto nga magpanatili, king kasalpatian ng daring den Pilipino, debosyon. Niya siguro den kaya katamong minunang Paris Priest, balang organisasyon na dinihanda katamong patron, bangken magdebosyon. Kasi rin debosyon, balang pagpanatili rin kasalpantayanan, ing lablab, ni kaya katang suyo, king Santa Iglesia, king Apong Gino. At tinipining may pagkalupa patron ng CWL, Our Lady of Mount Carmel. Anyang atyoko king Santo Niño, Immaculate Heart of Mary naman. So, may diwala rin patron na rin organisasyon. So, kini Our Lady of Mount Carmel. So, siyempre po yung Our Lady of Mount Carmel, kaya Pelagyo, ining yung Carmelite Sisters in monasteryo. Carmelites, o inimu po ating balo kong ng ating pangaliwa na congregation na Alalang Malino founder. Alang Malino founder. Kasi balamig develop ini, may kumpisay karet ang making monks or hermits. Anyan 12th or 13th century, karin king Carmel. Nung karin ng yamig dato ni Elijah, king Old Testament. Pero dining hermit, mas they honored Mary than Elijah. Anya siguro din tayong Aldo, pelagwan di ing lugar ito, Our Lady of Mount Carmel. In honor of Mama Mary. At imetong pong sacramental na gagamitan ding devotees king Our Lady of Mount Carmel, yapin tang scapular, itang brown scapular. Balo ngatin pasusunod makanyan. Pero niya pong anak ko, anya may altar server ko, metong yan kareng babyeda. Kaya kami, balang mission cross siya mo kanita o ano, itang brown scapular. At kaya pong makanyan, ini susunod deng third order, Carmelita, Carmelites. Detang yan naman ganap amadre, na susuyo at magdebosyon king Our Lady of Mount Carmel at kareng Madre Carmelita. Itang brown scapular. Palagwan dyan namang bala mo habito. Bali po yung kaya kaming susulod,
itang habito nga ra, susulod niya makanya na ha, sa habito. So yun yung barang scapular house, saan dyan naman habito? Habito. Pero, lalawin kaya nga manong habito, palagwan din habito, coming from the word habit, itang English, habit, eding habit buset ang akagawian. Habit is, pati habitual ya, routinary ya, gagawan men palagi. Yapin po yung habit ito eh. Yang akasanayan, yang akagawian. Bala mo rin yung pamanyulod kayo ng scapular, bala mo, habit dan eh. Akagawian dan eh susulod. Pero yung tutunan nini, in pong kapaniwalan po, tas sulad mo ining scapular ini, you are under the protection of Mama Mary. Nya reta pong minunang kini makayagom kaniting kongregasyon at detang magdebusyon kanini susunod kanini ining kapaniwalan ing Mama Mary tsuya bang protektahan nala. Pero siyempre po eneman magic, eneman anting-anting na balang susulod me automatic katalab kem nung barilanda ka lunsot ing balas o kaya atin daratan na sakin mapaparalis ka bigla na kang ilo ko po makantay ni anting-anting nya kayong tabi na po nining panigapuan ing proteksyon ng Mama Mary. Yapin mo naman po yung kempamanyulod kanini, busan susulod ya ing panlalawe ng Mama Mary, kambening anak ng Jesus. King pamanyulod kaniting scapular, ing buri na naman sabihan, ing tukyan, ing maip ng alimbawa, ng Birhen Maria. Lalo na yung kayang kasalpantayanan. Ing busaling hinainting dyan, ing buri ng gawa ng Diyos kaya, may natili ang magtiwala at manalig. Nganapin po, in favorite words from Mama Mary, let it be done to me according to your word. Ini po yung kaya ng Mama Mary. Nanong buri na nga pong ginunana, sinabi na, yasanang marapat. Agyang enaintin dyan. Naganapintin dyan. At kinipin pong kaya katang ebanghelong ini, pero kitang kasalpantiyanan Mama Mary, o ini, yapintang mismong pamibule-bule na king sablang mga palyari at itimunan po yung pamibule-bule na king amano ng apong ginon. Timo po kini king pamamisita da rin pastul anyang bait na ng Birhen Maria ing anak kay Jesus, imbingot kay Jesus nga ng San Lucas, mi tanam lareting bagay king pamisit ng Maria at mi bule-bule at tungkol kareti. Patse po ginapay nga manong mi bule-bule, mas aliwaya kesa kitang isip, itang mimisip yamo, itang isip-isip na, isip-isipan na, makanyan. Bala mo po, kaya kata mo, potangkay, mimisip ka, ano kaya, sundo ka yung pamag-abroad ko, okay, nina ako manintunan. Okay, isip-isip ka nung nanong paggawa niya pa kayong bale, o ibaywan niyang todo, o repair niya mo. Itapong makanya na isip-isip, patse may isip-isip. Pero patse po may bule-bule, aliwa mo in the level of the mind. Itang buri mo buri mong malyari. Na patse may bule-bule, buri sabihin, involved ne, sangkot ne, ing Diyos. Patse may bule-bule yung metong nga tao, ing buri na sabihan, paki-kuanan, paki-abutan, ing buri nang ipayabot mensay ng Diyos kaya. Patse may bule-bule ya. Pakikwanan, ing linawan, ing sablang
buri ng sabyan ng Diyos kaya. Ing pamibule-bule. At makanyaping Birhen Maria. King mga palyari king biyana. Mi bule-bule yung buri sabihan, pilit na pa rin king grasya na nga pong Ginoo. Pakintin dyan. Ining milyaring nanang mensahe na ng Diyos kanako. Timupukin, ipisyalan dereng pastol. At may nga pamulala yung Birhen Maria. Deng minunang mena pa kaya, pastol. At kahit ang kwento dereng pastol ka, no? Ing ating pamipatilit, makanyan. So, ini po yung Mama Mary. Emo kini tenam na king lubna, iting Jesus. Karetang pamuntok ng king templo. Ang sabi ng Birhen Maria, anak at gewa mo kay kaming papa mo yan. At sinabi na ng Ginoo, nga na, wari balo king kailangan at yuko king balen ang ipa ko. At kanita nga na, may tanamla naman dating bagay, king pamisit ng Maria, ni bule-bule, same words yung ginamit ng Luke. Happy naman, 19 dyan, nanambuli na sabihin, sinabi na ng anak kay Jesus sa kailangan niya nga tsuking balen ang ipana. So, agyan pong nanang malyari, patse may bule-bule, ating bagay-bagay tamo 19 dyan. At anya rin ng grasya, nga pong Ginoo para 19 dyan ini. Agyan pang bala mo, pwedeng disgrasya, pwedeng matsura, keng lawe tamo matsuring malalyari. Pero etay sisisya ng hapong Ginoo at eta magmalun, eta mo magmukmuk, nune bubuklat ing kaisipan, pilubluban, bang pabusan ng hapong Ginoo mga manoy kay katamot, paintindi na ing sablang malilyari. Anyapin po kayo ni kaya katang pisamba, pata po balo, pero lately, atin pong may nga budol-budol kayo at bawar na nga purla pong senior citizen, dahil mabubutol. Adwa lang tametong itang bingkwintas na yata, binye na yata keng kapag salita ni tang metong na nga pemyera kareng megbudol-budol. Impong makanyan, pwede kang mimwa, manggiligit. Pero nung tularan tayo po yung Birhen Maria, isulod tayo itang kagawian na, itang kaugalyan na, pati yan, pwede itang pibula-bulayan. Nang nanang mensahe na nga pong ginut, pepalyaryan na yung makanyan. At kaya sa aking, hanggang ngayon, kapami patutod kasi may wala yung kaya kang kwintas. Pememore tang kaya kang alahas. Potang may bule-bule ka, king agyang masakit yung milyaring makanyan. King grasya na nga pong Ginoo, pagkalma na katamo, ampo pang pagpilmi na katamo. Kanya, ini po yung kain na ng Birhen Maria. Sa itang scapulary nung ating pususulod kaya kayo, we, of course, anya rin yung protection ng Mama Mary. Sana iligtas na katamo, kinamang sako na, salud, sakit, aksidente, may aliwa. Pati ka rin magbudol-budol. Pero tayo kaliwan, kimpamanyulod kaniti, at adyang tayo susulod, ing Santa Iglesia Babiena, palaging Birhen Maria, bang pialimbawanan tamo, ing sukat, maging kagawian tamo, ing pamibule-bule, king burinang ipaabot mensahe ng apong Ginoo kaya katamo. At pantawli mo po, din pong Carmelites, po tayo bado rin, din mapila na matingkad alagyo, kareng meging kayanib,
kaniting kongregasyon din Carmelitas. Ren po balo ko'y Santa Teresa de Avila, ang po pa po'y Saint Therese of the Child Jesus. Patalawen mo biye, o rin asang pangalalam, espiritualidad, asang pangalalam, king karelang pamakipag-ugnayan king apong Ginoo. At karen pong lalaki, tang is Saint John of the Cross. Nya isundot na pong pangadi, deng kapatid tamong madre, a Carmelitas, at sana dakala pa rin lungub mo naman kareti. Samantala, kaya katang organisasyon, ding CWL, sana pin po ta bigla na lang mag-natural death. Ang kakingala ng membro. Yung sawap na ning grasya ning nga po ganit panalangin ni Birhen Maria, manatili lang mabye, ang pong kikimot at gagalo, aktibo, ding organisasyon tamo, lalo ng ini, ding kakatang kapatid king Catholic Women's Leagues. Catholic Women's League. Yan, gusto nila, League. Amen. Ngayon po, ilapit tala king nga po yun sa batang kaidwanan, itamong sablang miradampulayan, king kabanalan, at kasalpantianan ng Ingindong Birhen Maria. Ngatang makibat, king balang kayadwanan, Santa Maria, ipanalangin mo kami, iking makasalanan. Santa Maria, ipanalangin mo kami, iking makasalanan. Para king banal ng Iglesia ng Diyos, ding sablana sanang ministro ipakit do, karing karelang biye, king isamban niya ing mistiko ng katawan ng anak ng Maria, manalangin, takit, kaya katangin do. Santa Maria, ipanalangin mo kami, iking makasalanan. Para karing sablang bansa, ayat busal ning kagutkutan, kasakitan at kaligaligan, akaraniwan karing sablang tao nga tsuketi, king karinaning luwa, baligdan de sanay Maria, ing maslaga batwin, apasala kindalan, papunta king kaligtasan, manalangin takin kaya katangin do. Santa Maria, ipanalangin mo kami, iking makasalanan. Para king kaya katang bansa, din sablang memalen, iba't king matas dili, ang gana king pekamalukang dili, paratila sanang may katapat at debosyon kang Maria at parating magsikap tumulad karingkayang kayapan manalangin king kaya katangin do. Santa Maria, ipanalangin mo kami, iking makasalanan. Para karing sablang makasulot eskapularyo ning Birhen del Carmen nabang nanda sanay pengakuna at ing ninumang mati makasulot tapat king kayang eskapularyo kapilan man magtusa, kingalagang api, manalangin king kaya katangin do. Santa Maria, ipanalangin mo kami, iking makasalanan. Para kaya katangan makatipon nga ni Keti, parati tasanang manakit meto nga santungan, king kaya katang pakamala na patrona, king oras nin tukso, antimurin manatiling tapat, king kayang debinong anak, manalangin taking kaya katangin do. Santa Maria, ipanalangin mo kami, iking makasalanan. Ngeni adwanta mo'y sarilitang kapagnasan. Ipamingat siya mo, pakiramdaman mo, reining kaya kaming panalangin, ay ba't kingagyag ng Espiritu Santo? Akam tandasa para kaya kaming manatiling tapat ng anak ng Birhen del Carmen, ay duning pakamalan mong anak, Yesu Kristong Ginumi. Amen. Nalungan
pakamalang kapatid, banti kaya katamang da, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tagapanasan ng inuit, taong karingamat mo, hinkapurit kaligaya ni kayong lagyo, hinkakatamang sa slalati magbilig ng Santa Iglesia. Oy pamimig na lang, daralami lakya ka rin ng sakripisyo ng kapurian, kaniting kapagmasusyan, king piyesta ng Maria, ng induling kaya kang anak. Iting banal na pamilya bayan regalo, sinopan sa upan na kesana, king dalan papunta, king anangangang kaligtasan. Ti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Makayat na ano, Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matuli. Tunay pin karapat dapat at maturi ding pasalamatan da kang parati at numang kaninoy pa, Diyos king alangangan lubos mayupaya, lalong lanang ining parangalan miya, ing kapiesta ning Nuana Birhen Maria, ning bundok ning Carmelo. Mapala dyan dili, karin sablang babaying malabirhen, ang kaya kang pinili maging induning bugtong mong anak. King upay ng Espiritu Santo, ing Birhen Maria, meging tunay ng induning kaya kang anak, abit ng timong sala ning meto yato. Ulinita kaberi sablang koro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng aming babye, kapurian kaya ka. Kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyanay ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya, iti ko nga nat kananya. Tingin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kibaning apunan, kinuha ng kadis, pasibayang pasalamat kaya, dingin ng kadis, karing kayong disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minong ko kaniti. Iti yung kadis ng kanang akong dayam, ing daya ng bay talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayat para ka rin sa blang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. At niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kaganakan niyo pa, ang kamatayin at pamanyabin ang mebye ng anak mo, darang may kaya kayo tintinapin, ang biyating kalis ng kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ba ang sumuyo kaya ka. Mapangmabayang pagamwa mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan meoy pa, ng Santa Iglesia mo makalaganap kay Meto Yatu, ban may ganap kinlugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang subing miye, at di sablang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluban mo kengan,
Gawan mo keng ang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalang tamit mong kapaniligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Igabos mo kami o ginong kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at minigtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong, kaya kaming talapangabos. Uning Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiego kaya kayo, emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantian ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan, ing ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Kakapat at tamangan po yung pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan kapayapan.
nakatang Ginoong Kordero ng Diyos, sa nalako, king kasalanan ng yato, noon tamong kimbirana kaniting banan ng komunyon. Ginoong matampang tanggap kaya ko. Kasi may amana mo, kumayag na. Siglo taong po para king Horatio Imperator, king panom ni masipit akaw gutgutan king West Philippine Sea. Adwan tamo ing grasya ning Diyos, king kapamilatan ding panalangin ning Birhen de los Remedios, ban kambilan at pamengwani in labad tamo, nga tamong manalangin itamongan po. O Ginoong Diyos, alubos may paya, bigla lang king banwa at yatu, king biga at karing dayat malat. Magana mo kaming balikdan, ikaming anak mo, kareting isla ning Pilipinas at aknangan mi. Ang ini mi babalot king kagutgutan,
dikil king dahit malat ning Pilipinas, bandang albugan. Manalangin kami kaya ka para king kapayapan, kanitang dakiring isla at danaman mi. Manalangin kami banding pamayamano, dikil kaniti, mi pakibatan la king kapamilatan ning hustisya at kagalangan karing karapatan ding tao. Manalangin kami king alasan ng kasiran ang magawa, karing kaya kaming lelangan mo, king dayat malat mi, asan, corals, at karing kakarinanda. Manalangin kami para karing kaparaming Pilipino, amagbante karing isla at dayat malat mi. Ilisya mula karing natural at gawan taong sakuna. Malugod a Diyos, ikay makapagmula lang miglalang kay kami. Ikay maganakang babi kay kami, karing mangayap abage. Itubod mi ing kay kang banal na espiritu, ning kabiasnan at pamanalastas, karing pamuntok mi, bang masampateng ari ng lunas iting krisis, kambe nin tetagan, at king iting diwa ning pamiadwanan amano. Sopan mo kami ngan manatiling tapat karing amano mo, at mapamintong panay king kaburian mo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, lalam na po ning kekang kayampunan, magsakdal kay magkanlong keko, o banal ay indunin Diyos, ay mo sana pisasawili ing krismige ko, karing pamangailangan mi. Nune pa naman ikabos mo kami karing sablang peligro, o maligaya at kanumanan na Birhen, Santo Cristo del Perdon y Caridad, Birhen de los Remedios, patulanan mi. Talakatao po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kakanan ming tinapi, bat banwa, ikesa ng parangal king piyesta ni Birhen Maria, ning bundok king ning Carmelo, misa na eldo, miras kami king bangketi, ning alanganggang ligaya. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ginuma natili kay kayo, at bendisyonan na kayo ning Diyos sa may paintutu, ingipa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayarinin kapag masusyan tamo, metaning luguran at sa iwan ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal pong salamat at maya po oras, kaya kaingan po. Medyo